Pozdrav ljudi i dobrodošli, ali nemojte otići. Znate zašto? Zato jer ćemo u ovom videu napraviti najbolji program koji je ikad bio isprogramiran. U ovom videu ćemo napraviti program koji će pitati korisnika koliko ima godina i ako ima 18 ili više godina prodat ćemo im cigare i alkohol. I moćemo tako zaraditi milijune. Znači, sad prvo što trebamo napraviti, vidite sad sam komentirao što moramo napraviti. Ovdje vidite zadatak, ovdje vidimo što trebamo znači prvo isprogramirati unos podataka i drugo što trebamo napraviti je provjeriti li ta osoba ima 18 godina ili više i prikazati taj rezultat naravno. Znači, idemo početi. Znači, prvo moramo nabaviti podatke od korisnika. To smo već radili u prošlom videu, to je mačji kašalj za nas. Znači, idemo napraviti varijablu ime i uzet ćemo input, unesite vaše ime. To nije ništa teško, to smo već 100 puta napravili. Šalim se, samo smo jedno napravili, ali svejedno nije teško. Idemo onda što nam sad treba, sad nam trebaju godine, znači starost jednako, sad za godine treba nam int broj ovdje, znači uzimamo cijeli broj i onda input apostrofi unesite koliko godina imate. Znači za sad ništa teško, to smo već sve radili. I sad, znači obavili smo ovaj dio zadatka, unijeli su podatke. Sad drugi dio zadatka, sad znači trebamo provjeriti jel imaju 18 godina. Sad da se podsjetimo, znači if, za ovo ćemo koristiti if statement i uzet ćemo sada znači njihove godine što smo spremili u varijablu starost. Stavit ćemo if starost, znači trebamo provjeriti jel imaju više ili imaju 18 godina. Znači možemo koristiti operator više ili jednako 18. Dvotočka, enter. I sad, ako imaju 18 godina, onda ćemo im prodati cigare, uzet ćemo im novac, ako hoće mogu i alkohol kupiti, sve dok imaju para. I ubacit ćemo ime, plus i napisat ćemo im možeš kupiti cigare i alkohol ako ima para. Znači, zatvorit ćemo apostrof i evo ga. Isprintat ćemo ovo, a ako nemaju para, napravit ćemo znači sad else. Znači else, samo da ponovimo, else statement se izvršava ako ovaj if statement nije točan. Znači ako ovo nije točno, onda se izvršava ovo ovdje. I sad ćemo napraviti print, isprintat ćemo ime plus premladi ste za alkohol, a alkohol i cigare vrati se u školu. Propali smo. Dobro, znači ovo nije sad toliko bitno. Zatvorit ćemo ovaj zagradu i staviti točku zarez. Sad da vidimo, jer smo sad sve napravili. Znači, uzet ćemo podatke, to smo ovdje obavili. Uzeli smo ime i starost, to imamo. Gdje smo provjerili ili ima 18 godina ili više, jesmo. I jesmo prikazali rezultat, jesmo. Sad možemo stisniti F5. Ok. Evo da vidimo. Naše ime, rećemo Filip. Imamo 18 godina. Evo ga. Filip, možeš kupiti cigare i alkohol ako imaš para. Naravno, Filip ima para. Pare nisu problem za ovakvog Filipa. Samo da stavimo ovdje razmak da ljepše izgleda. Evo ga. I sad možemo još jednom provjeriti, save. I sad ćemo uzeti, na primjer, ime Domagoj. Stavit ćemo enter. Rećemo da na primjer Domagoj ima 7 godina i ide kupiti cigare. Domagoj, premladi ste za cigare i alkohol, vratite se u školu. Dobro. Znači program radi.
i dijete nije dobilo cigara, svi možemo biti sretni. Eto. Uživajte i čujemo se u drugom videu.